Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma mentagasi kesyitra kejeleu arhajar arpundre gula play ya ke Early Childhood Development Implementation Science Workshop ke balai sengi hawibanta shulong ke bawan raklang ya kinong tau policy kinong ajeng sumar ya ke hek kesan ki kelung kena ki start ki jahat bat ki kenhon ki badan mentah kini kam ki balawan na keleng keri ban penklan ya ke rukam trikam ke ba senrop lang ke wei na ke benta ke jeng hek ke jengsan ki kelung na do ba ki danglung kerta. Menteri Rangba Kejelau ang baya kini ke workshop la pelong hapok ke Meghalaya Early Childhood Development Mission ha ke jeng terai rengkat bat ke State Capability Enhancement Project ke Wan Lee Wong Foundation bat ke Asian Development Bank hapok ke mat pedang from science to state action building integrated system for early childhood development kini ke workshop ketemu ban penkela ya kisaki baskem kat kum ke jeng start science ke jeng syampang na keri ke partai bat ki polisi sya ki kam ki bala benle ki bala ban penjanaya ke jeng mi na ke benta ki kelung kena bat ke yang kesem jongki. Menteri Rangba luang ba ke wena ki nong rem betin tia kini ke sorkar jong un do bau syemti ya ke office house nam arjar khatra ke de ke jenget bat ki jeng kela badan jeng mat kim judan kam ya ke skim bertemani polisi hendrai ke jeng menteri kam bahaya ki bala dan lupa habakan mau ya ke jeng keli bala keli da ki lat thai ku bor ke por bau long ning kong ko Menteri Rangba luang bau lu ya jeng mat na we nong thokot shift khara ban juba ba unum le setia ya ke ke Hendrai unle ya kikam ha kalenti ke baper. Menteri Rangba lepen pau bagi skim pa ke sorkar pedang bat ke sorkar jela ki de bebon ki bala penuan dor bat le halor ki jing badan mentah ha ke de bat ke jing jing san ki kelung kena bat ke jing basisyahi ke jusyong ha ke jing pentrikam ulok do ba ke jing penjanai ha ke jing pentrikam kala lam sya ke jing wentoy ke bekrau ba ha ke babon ki bentah ha Meghalaya. First of all, thank you so much for coming for this program. Be able to come out with a tailor-made approach of what your state capacity you have, and then be able to resolve that problem in a way that is practical, financially and socially and even logistically, and then actually implement it. So, and the simple thing is for me to be able to identify the right people, put them in the right place, and allow them to do everything. That's all I do. And I think that is very, very important for a system to be able to run.